Riba disera Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg, Twi. Mafhungo marwane ngashino chipinga care. I never gave city manager any advice to the extent that we said there must be another internal investigation. Commission ya madlanga iko bvela phanḓa. Ndoḓisisi wa private Bo Paul O'Sullivan vho ḓivhonadza phanḓa ha komiti ya phalamenndeni. Mativa oxa ngei ha Nwamitwa, khosikadzi vho Filia Pinyiko Nwamitwa vha vhavhili vho dzama. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege. Ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihai. Ndo livhuwa shelwa hwayani nga ri vhe roṱhe. Komishini ya madlanga yo pfa uri mulanguli wa kale wa khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni Dokotela Vho Imogen Mashazi a vho ngo amba ngoho musi vha tshi ri vho vha vho ḓitika nga tsivhudzo ya muhulwane wa zwa mulayo o imiswaho u shuma u advocate Vho Kemraj Kemibehari malugana na u sa shumiswa ha muvhigo wa IPID kha u dzhiela vhukando tshanḓa tsha muhulwane wa mapholisa wa EMPD Vho Julius Mkhwanazi. Izwi zwi khou vha hone musi Vho Behari vho vhudziseswa nga u balelwa u dzhiela vhukando wa Mkhwanazi na hovha na themendelo za IPID. Yes. Zwa zwino vhane vho imiswa mushumoni vhane vha vha muhulwane wa zwa mulayo kha masipala wa Ekurhuleni advocate Vho Kemraj Kemibehari vho hanedza zwine hapfi vho ṋea tsivhudzo ya mulayo kha mulanguli wa kale wa masipala uyo Dokotela Vho Imogen Mashazi. Izwi ndi zwine zwa khou kwama u sa dzhiwa vhukando kha tsedzuluso dza tshiimiswa tsha u sedzulusa vhuḓilangi ha vhaofisiri vha tshipholisa kana IPID dze dza vha dzi tshi khou itelwa tshanḓa tsha muhulwane wa mapholisa henefho Vho Julius Mkhwanazi. We're talking about the city manager. She says you informed her that the document is incomplete and you advised chief or somebody, she doesn't know, that the city cannot take action on this document, which is the IPID report. Rather, they should do an internal investigation. Chair, as I'm saying, Chair, that is not my advice to the city manager. The engagement with the city manager was that we are addressing certain vague issues in the report as per the letters that we went out. And when she said he has advised chief or whatever, I didn't advise anybody for another internal investigation. I just spoke to the city manager about what were the concerns raised as per our engagements internally. And those are the only issues. I never gave city manager any advice to the extent that we said there must be another internal investigation. So she was not truthful in her evidence? If that is the case, she would have been mistaken or not truthful, but not according to what I gave her. Komishini yo vhudzisesa mbudziso dzikwamaho mavharivhari a uri advocate Vho Behari vho vha tshipiḓa tsha lugwada lwa vhathu lwe lwa vha lu tshi khou tsireledza Vho Julius Mkhwanazi kha u dzhielwa vhukando. Munṱoḓisisi wa private Vho Paul O'Sullivan vho vhudza komiti ya phalamennde uri vhukati ha ṅwaha wa gidi ḓaṱahe na ṅwaha wa gidi mbili vho kona u pfumbudza vhathusi vha mapholisa vho no lingana tshigidi tshithihi na maḓana maṱanu. Nga nnḓa izwo vha ri nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahe vho kona u pfumbudza phuresidennde wa zwino wa shango Vho Cyril Ramaphosa. Vho O'Sullivan vha khou vhudziseswa nga komiti iyo ya phalamennde hune vha khou bvisela khagala tshenzhemo yavho siani ḽa mafhungo a tsireledzo na mapholisa. During the period from 93 till about 2000, I trained 1,500 police reservists in Johannesburg. And at one stage, which was in 1997, the course that we ran, there would be about between 30 and 40 students on each course. And the courses would normally last about 3 months. And that would entail, I was only responsible for the lecturing side of it, which would entail three sessions in the evenings and one session on a Saturday. So I had to train these various police reservists. And
one day I was quite surprised to find that one of the students sitting there was Cyril Ramaphosa. Now, I'd already met Cyril Ramaphosa previously because I'd met him at Wandi's place in Soweto. Ulwa na ushaya mishumo hune afira percent za furaru kati na nyaruo ya fasi ya ekonomi zwidoba mangwe amambio maulwane kashpichi cha uvula butano la rushaka kana sona mba machero ngalabuna. Presidente wa shango Cyril Ramaphosa badonekeza shipichi chabo changwa ngwaha musi bachivula butano la rushaka zvenezo mba machero ngamadekwana. Presidente wa Ramaphosa abadoamba na rushaka ngalabuna apandone abatukwa Mafhungo opambana nao zwishikatala chimo cha mubuso zwe mubuso waita kati na mpulane zine mubuso wabanazo kati na mbalapanda inoitwao. Minister ofisini ya Presidente wa kumbuzo nchabeni barakasia la ekonomi zikubonara hono banamvela panda. We've seen a year-on-year 2.1% growth on the GDP over the same period, and also we have seen in terms of the performance of the rand has stabilized. There are those who want to claim that it has stabilized because of the problems in the US. No, it's stabilized because of the fiscal management that the country is doing. Naho unamvela panda ini ya kubonara kasi ya lazo ekonomi. Presidente walabarisana na taba kurane ini ya kwa mabushai ushaya mishumo kati na ndinganero. For far too long, they've been relegated to the back rooms of everything. Through these programs, we are not only righting a grave historical wrong, we are unleashing the potential of our economy for sustained growth. Musa ukanyozo protiki Professor Bo Susan Poison obares dojia maga kwandao fata mubuso kwatao. Given that so many other promises have already been made in previous years, it's not a year in which additional promises will fly. There's so much cynicism and disillusionment among the citizenry because the parades of promises have often come without much effect, limited effects here and there. And it also comes at a stage, South African politics, where parties have to contest against each other and simultaneously show that they can actually cooperate at national and some provincial levels of government. Presidente bakorabero kwa mana profeziso zebazitaisa kasi ya lazo ekonomi kati na mashireni ovechero tungwa swiko bilioni za madana taena fuina kati na tema mvreziso. Zwazvinoriva kabupfiwa habatareri ngandabero zabazurapo kashpichi cha presidente matsina upfa buteveraho ndi abatareri asa SABC. Ndibona mu presidente bachitio kwama nga atoma mveredziso na zvikontiri zvine zvosara zvimagake vatio kwamana hadzi ndu dzokwameaho nga midalo uri huko tio vana upulechedza kha uri mita minji yo kwashekanyalwaho idothusiswa hani. Ngizvinoenda kwaravelela ka president Cyril Ramaphosa ka chipichi chawo ndikhoravela uri vunji ha zwithu zvine vakhoyamba zwone vadova vakotozvidokolola fedzi ndiravelela uri heḽi ḽa u vusa dzibada dza fhano Vhembe na vhuṅwe vhupo ha tsini ho kwameaho ndi vhona uri vha ḓo ḽi kwama sa vhunga vho vha ṱhanzi yazwo. Zwine nda khou lavhelela zwone kha murangaphanḓa washu ndi vhushai sa vha na maḓi, sa vha na dzibada, u ḓura muḓagasi, vhushai, mishumo. Ndi vhonga lo bva tshitana ne vhakoma na u tou wana zwinzhi zwine nda khou lavhelela kha muphuresidennde Vho Ramaphosa ngori vha na sona dzo no swika 2 vha tshi khou fhulufhedzisa zwithu zwinzhi zwavhuḓi nga maanḓa zwine na zwino arali ri khou tou vhala zwithu zwe vha zwi fhulufhedzisa zwithu zwe vha ita zwi nga swike na 2. Khothe khulwane ya Pretoria yo tudzela kule khumbelo ya tshihaḓu ya mutzhipi na muvhulahi o wanalaho mulandu Vho Thabo Bester vhane vha khou itela khaedu zwa u sudzuluswa havho ubva dzhele ya Khosi Mampuru ḓoroboni ya Pretoria he vha iswa dzhele i re na tsireledzo khulwanesa ya Ebongweni vunḓu ḽa KwaZulu-Natal. Muhaṱuli Vho Elizabeth Kubushi vha ri a huna mbuno dzo no pfala dzino sumbedza uri na ngoho khumbelo iyo ndi ya tshihaḓu.
vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri a vha ṱanganedza hafhu fhano kha mafhungo a SABC 2, SABC Plus na kha Lihai nga ri bvele phanḓa. Ra ri kombela uri vha fhungudze na badzhete ya zwikhipha we vha ri itele bada. Nṋe ndi thovhele kha thovhele dza 28 a sina bada na maḓi. Tsho thoma bada ndi vhutshilo, maḓi ndi vhutshilo. Vhathu vha Vuwane na many other areas in the province ba tshi deserve tshikonṱiri. Zwino zwezwo zwa muthu vha kona u kokodza 5 to 10 kilometers kha tshiṅwe tshipiḓa, vha kokodza 5 to 10 kilometers kha tshiṅwe tshipiḓa, uri vha i kokodze vha dzi kokodze u fana uri vha songo luṱanya havha vhadzulapo vhe vha thoma vha fhethu huthihi vha tshi khou amba nga mulomo muthihi. Kha ri vhe na bada zwithu zwinzhi zwi kone u dzudzanyea zwavhuḓi. Mativha oxa ngei ha Nwamitwa, khosikadzi Vho Filia Tinyiko Nwamitwa wa vhuvhili vho dzama. Vha muṱa uyo wa vhuhosini vha ri muṱa habvu vha vhe murangaphanḓa wa tsumbo nahone we vha tshi ḓiṱukufhadza. Vho dzama mulovha vha na miṅwaha ya 15. Ndi vhone murangaphanḓa wa u tou thoma wa sialala wa mufumakadzi wa lushaka lwa Vhaloi nga ṅwaha wa 2008 zwi tshi tevhela muvhango muhulu wa vhuhosi na muzwala wavho Vho Sidel Nwamitwa he muvhango wa fhelela khothe. Ramafhungo washu Tendo Bobodi o dalela muṱa uyo u dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Ndi zwone Mativha oxa muri muhulu wa Vho Filia Nwamitwa vho ri sia fhano shangoni. Ri ḓo zwimbula zwori hovhu vhuhosi ho vha vhuhosi ho leluwa vhukuma nga ṅwaha wa 1969 khotsi a Vho Filia vho ḓo ri sia ndi Vho Fofoza Nwamitwa vho ḓo ri sia fhedzi murathu wa Vho Richard Nwamitwa vha dzhia vhuhosi honovho fhedzi nga murahu hovhu vhuhosi havho fhedzi ho khou lweliwa nga Vho Filia na ṅwana wa Vho Richard Vho Sidwell Nwamitwa nga murahu ṅwaha wa 1994 musi mulayo wo no shanduka u tshi vho khwaṱhisedza pfanelo dza vhana na vhafumakadzi ho ḓo vha na nndwa u bva hanefhaḽa ya vhuhosi u swika nga ṅwaha wa 2008 musi Vho Filia vha tshi wana hovhunoni vhuhosi vha fhedza vha khou vhu dzhia. Musi ri tshi amba na vha muṱa navho vha songo tou amba lwa tshiofisi na riṋe fhedzi vha khou sumbedza uri vho zhakiwa vhukuma vha khou pfha vha vhuṱungu vhukuma musi havha mufumakadzi vho ri sia vha na miṅwaha ya 85 hanevha mufumakadzi vho ḓo ri sia hanefha kha ḓuvha ḽa mulovha vha khou sumbedza uri zwi khou vha vhukuma hone vha vha muthu ane a ranga phanḓa nga nḓila ya u ḓiṱukufhadza, nḓila ya u tou ṋea tsumbo vhone vhaṋe vha vha muno kana vha tshedza kha vhoṱhe vhane vha vha ranga phanḓa kana kha vhalanda vhavho vha tshi vhusa nga nyito vha sa vhusi nga mulomo. Honeha musi ri tshi zwi pfha u sumbedza uri vha ḓo switwa mafhedzi a maḓuvha ḽavho ḽo switwa ḽi ḓo ambiwa hu si kale mara kona ḓuvha ḽa ṋamusi ri nga vha ro no wana zwidodombedzwa uri havha mukegulu vha ḓo switwa lini. Fhedziha zwa zwino ndi zwenezwo ndi zwa uri vho ḓo ri sia havha vho vha dokotela musi vha dokotela ḽa khuliso hone pfunzo dzavho dzo vha dzi pfunzo dziḽa dza anthropology kana u ḓivha nga zwa vhubvo ha vhathu. Vho dovha hafhu vha muraḓo wa phalamennde lwa tshifhinga tshilapfu nyana. Ndi muthu ane uya nanga vhadzulapo vhone vhaṋe vha ri ndi murangaphanḓa wa vha tshi ḓiṱukufhadza vhukuma. Fhedzi mafhungo a zwa zwino ndi aneyo ngeno u bva ngeno ha Nwamitwa nṋe ndi Lutendo Bobodi ri ḓo dovha hafhu ramba tshifhingani tshiḓaho. Ho no vhigwa mpfu dza 14 dzo vhangwaho nga vhulwadze ha ḓali khathihi na zwiwo zwo no fhira maḓana a malo zwa vhathu vho kavhiwaho nga vhulwadze uho vunḓuni ḽa Limpopo u bva mahoḽa nga ṅwedzi wa Lambamai. Vha muhasho wa mutakalo vha ri mpfu 4 dzo vhigwa na ṅwaha nga murahu ha zwiwo zwa miḓalo ya ṅwedzi wa fhelaho. Mpfu 3 kha dzenedzo dzo vhigwa tshiṱirikini tsha Mopani ngeno lufu luthihi lwo vhigwa tshiṱirikini tsha Vhembe. Ramafhungo washu Rendra Liphaswa o dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Fulo ḽa u fafadzela mushonga wa dali miḓini ḽo thoma mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi ḽi khou lavhelelwa u khonyeledzwa na ṅwaha nga ṅwedzi wa Shundunthule. Tshigwada tsha vhathu vhane vha khou lwa na u phaḓalala ha vhulwadze ha dali vha khou dzhena miḓi nga miḓi vha tshi fafadzela u itela u thivhela u phaḓalala ha dali vhuponi ho ḓalaho vhunyunyu. Miḓi ya zwigwada zwa 17 kha mivhundu ya malo tshiṱirikini tsha Mopani hu tshi katelwa muvhundu wa Hamamaila wo fafadzelwa mushonga. Vha muhasho wa mutakalo vha ri vhulwadze ha dali ho naniswa nga zwe ha vha na miḓalo. Kha ri pfe avha mufumakadzi vha miṅwaha ya 56 vha tshi ṱalutshedza tshifhinga tshe vha vha vho farwa nga vhulwadze ha dali.
ndo pfa uri muvhili wanga a u right ndi tshi neta ndi tshi ḽa ungari ndi nga ṱanza nda ṱuwa nda ya kiḽiniki ndi tshi swika kiḽiniki vha mbizela ambulance vha ri ndi na malaria vha mbizela ambulance nda ṱuwa nda ya Khapani hospital. Ava mme vho Gonya Umiri vha ri vha pfa vho tsireledzea vhone na ṅwana wavho a sathu bebiwa kha u nga kavhiwa nga vhulwadze ha dali. What I know about malaria is because we have to be careful since now mosquitoes are running upside down and then we have to be protected so that we don't get the infection. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri vho takala saizwi vha muhasho vho fafadzela mushonga miḓini yavho. Khou funga mosquito coil uri songo lumiwa nga muswini. Zwino ri khou livhuwa vha malaria vho ḓo ri bombela uri mbusi na vhusongo. Vha muhasho vha ri tshumisano vhukati havho na vhadzulapo ndi ya ndeme u itela u lwa na vhulwadze ha dali. We as malaria team from the Department of Health, we spray for free for them. We used only 2 medicine or 3, but the one is the one that we call this DDT. DDT is lasting for 6 months on the wall, and the other one we are using is Delta Kill, which is lasting for 3 months. It's very much safer. U anda ha u kavhiwa ha vhathu nga dali zwipfi zwi khou vhangwa nga zwithu zwo fhambanaho. There's a number of factors. Number one, of course, is because we've received a considerable large amount of rain this year. That is one aspect. But we also have got issues of trans movement. They also play a role. Vha muhasho vha ri u fafadzela mushonga mahayani ndi yone nḓila ya khwine kha u thivhela na u tsireledza vhadzulapo kha vhulwadze ha dali. Nṋe ndi Rendanela Liphaswa wa mafhungo a SABC muvhunduni wa Mamaila. Zwino ri badzisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo shaya nungo musi pfambedzwa na maṅwe masheleni malwana ḽifhasi. Dollar rand 15 rand 92 cents, bond 21 rand 76 cents, euro 18 rand 97 cents, pula 1 rand 15 cents. Mikopo la JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 5036, platinum 2092, oil songo nakiswaho $69.26 nga fagi. Ana musi mafhungo agumane pa dziwa nenjere wa tevhela na mutsho avamedikwana anthesa oandaho sipatu chedzo nda Mandiko anapata nizo zuri kulapsa mshosho mandiko anaona kala mashoro kore kedzi mvula kuru sikola dzozi kuna kama vundu akapa honya risangwa vundu la brandla northwest kadina vundu la free state na zone spiza zuru zona bonzo vundu la KwaZulu Natal matsha kala mashoro do program mvula ziko do poza vera pana na zodi nemanda kaspiza zone zo vundu la western cape vundu la eastern cape vundu la free state katsha zone spiza zo vundu la northern cape risangwa wana vundu la brandla KwaZulu Natal pizza udiwa na tsudzo zinza waone na kutsumisa rukolo mvula zina ziko vera pana na una usiku na musi oni mvula zido ziko perezwa madumbu kaspiza zone zo vundu akapa harsongo vundu KwaZulu Natal katina vundu la bori ndi la northwest onia tsutso zido waone na kama chero kala machero rukolo kidla mvula za shudu kona ziko vera pana na una zodi nemanda ka upono katina mpiso ukaura hona ngasiona kwazi za mira madaka kaspiza zone zo vundu la KwaZulu Natal katina zone spiza zo nda vundu la northern cape onia zone vera pana ramdalo samrocho mpiso ukaura nga degree celsius umano South Africa shipember kutoma vundu la shilo la Gauteng ra konri kula mchuna urdo pisa kuma kadibala machero nenza duska ka 31 pala Broken Spit na 30 Springs katina 29 upone bori ya fer enakhenga chaka vundu la borende vundu la yani vundu la Lipopo na kula mchuna urdo pisa kuma kala machero nenza duska ka 32 pala Giani zari 30 upone wonde athandu katina 33 upone wonde al pala le macha chaka vundu la borende vundu la Mpumalanga na kula mchuna urdo pisa kuma kala machero na rakozona kedla kusuka ka 35 pala skukuza za 28 Bombela katina 29 upone bori ndia Mkhonto mataka vundu la borende vundu la KwaZulu Natal nane fa kura mchono boro dopisa kuma pala Ulondi zar 36 zar 38 pala Richards Bay katina 35 Durban ya bori ndi ya Durban mataka vundu la borende vundu la Eastern Cape na boro kumbula ura mchamvu
mvula fhedzi afisa vhukuma fhaḽa Mthatha dza ri 32, dza ri 31 East London khathihi na 32 vhone vho ri ndi Makhanda. Kha vunḓu ḽa vho ri ndi vunḓu ḽa Western Cape na henefha ri khou mutshino vho ri hu ḓo fhisa vhukuma fhaḽa Beaufort West dza ri 29, dza ri 27 ḓoroboni ya Cape Town khathihi na 25 vhone vho ri ndi ya Cape Agulhas. Kha vunḓu ḽa vho ri ndi vunḓu ḽa Northern Cape na henefha ri khou livhelwa mutsho wa mvula kha zwiṅwe zwipiḓa zwa mavunḓu eḽi fhedzi dza ita 30 fhaḽa Kimberley, dza ri 31 Kuruman khathihi na 30 vhone vho ri ndi ya DR. Matharicha kha vunḓu ḽa vho ri ndi ḽa Free State na henefha ndi mutsho wa mvula kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu eḽi fhedzi dza ita 32 Frankfurt khathihi na 30 pa Sasolburg dza ri 34 vhone vho ri ndi ya Bothaville. Mazwo zwino ri fhedza vunḓu ḽashu ḽine vho ri ndi vunḓu ḽa North West na khulwane ndi mutsho wa mvula kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu eḽi fhedzi dza ita 34 fhaḽa Rustenburg dza ri 32 Mahikeng khathihi na 34 fhaḽa Fredbank. Mathango ḽa ngaredza bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo ra fara zwine madekwana ano thire vhu ḓo vha vhusiku havhuḓi. Ndaa.